Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjelajah Minang, kawan. Untuk tanah datar dan air terjun Proklamator. Jadi hari ini kita udah sampai di daerah tanah datar. Dan ini kita coba rute terbaru dan lebih menanjak, kawan. Gas. Oke. Gaskan lah ya, Bang. Yuk gas. Wih, yuk lebih nanjak nih ya. Mantap tanjakannya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Mantap, Bu. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Capek, guys. We meant to be. Keluar kok. Great outdoors. Forever Mantap. free. Mantap, Bang Minang. Rute terbaru. Jadi yang belum ke Proklamator, yang di Singkor coba dia. Mantap. Take a step back. Gimana, Bray? Jalannya? Mantap, Ben. From a distance you can tell. Kok penurunan yang ekstrimnya, kawan. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors. Oke. Welcome to Proklamator, kawan. Jadi waktu masih di bawah lu Proklamator, itu dari Proklamator. Yuk istirahat dulu, makan, makan. Sampai juga kita di daerah tanah datar terjun Proklamator. Mantap nak tuh. Pergi mandi lagi, kawan.